waambie. Unaona kama wamecomplain. Seneza nikuta inbox. Sasa hii niko kazi na tunaona tunaongelelea nini. Aenda kwa baby aende juu. Umeshinda ukiniambia hadi nashindwa. Guys, mmesikia sasa? Nimekuja kuelezea rashes. Feelings mtu kama mtu ana feelings mtu apeleke feelings na huko. Mimi hata kama siwezi concentrate na maubaya, nikanyanga na kukanyanga, tunakanyangana. Mbinguni ni ya kila mtu ataingia mzuri na mbaya. Hata siona ikaangainga. Guys, mmesikia? Leo niko na form. Hizi nimekuja kuweka rashes with affordable price. Hizi zenye niko nazo zinaitangwa cluster rashes na ni za 300 bob only. 300 bob only with affordable price. Unaona? Sasa kuna zingine zinaitangwa single ama individual rashes. Nikala kwenye kanda kangu kamoja. Sasa hizo ni za 2000 bob only. Sasa hivi wako na offer. Kimbilia offer yako. Tuko hapa Kai Plaza, Tomboya Street. Meget. Acha nitoke moderator. Nimekuweka. Sasa mmesikia? Mwenye anaweza taka kuweka rashes, just achukue hiyo namba aipige. Ukipiga utaweka rashes zako vizuri na pia unaweza book. Bei ya mkurima mdogo kama hizi zangu ni za 300. Unaona? Hizi ni za 300. Mbona Murodhi? Hapo ndo matete. Murodhi. Otomago atia. Utagio hali ya kenda ukahutia Murodhi alafu ukagotwara M-Pesa ini. Ukandika mbesa uko Murodhi ni uko prompt. Oh. Ugekira pin. Tahutia gathandũkũ tũthiĩ twende naro. Wairimu atwĩraga twende naro. Tume give tume lion. Nano guys. Tap guys. Tap guys. Na nĩ ũndũ wa Wairimu twambe tũmũhe tũzawadi. Tareke kwanza ngũikĩrie handũ hatu Wairimu. Mama kana kujitira Murodhi. Hati ni atia. Nĩ ũndũ wa kwenda Wairimu. Hati tijega karango tuma Murodhi. Kanyambe ngũikĩrie karos. Tumwĩra gũtũma vote for. Ni ndatukanio kai. Nyoro ya ng'ori ĩno. Murodhi. Ngo ndirenda. We ithamũra reke ngwĩre Wairimu atwĩrire ndarĩ mũgũnda wa kũhanda mahũa we. Koguo mũtikamũhe roses. Augire we mũgũnda arenda Murodhi Manegan. Tũkũmwĩtĩkĩria hike nĩ ararĩkirie thukuru. Aca reke ambia university ũyũ. Ararĩkirie Gorgeous Technical Institute reke akahike tondũ rĩu niĩ Murodhi ndirawona. Gaima Murodhi hau kianda. Ikoroka biũ. Scroll hau. Abogeithia andũ aingĩ. Ngai kabango tete go scroll. Abogeithia andũ. Hi guys. As you can hear, but msinanijua mimi naitwa Cess, mimi ndo mpole huku. Na sinanga mpole. Wewe mpole. Mimi ndo mpole. Gai. Ndile na kauru na yoro murathima. Kono mpole tũtikĩrĩaria. Amen. Na ndeteire karango ndumire Murodhi niguo hote gukoma tondũ ndingĩona tũra Murodhi tokĩte.
ithamura tukirite ku bururi ukirite ku tume muruthi ucio tukome. Reke ngagutwara Nairobi National Park wone muruthi. Kana muruthi. Cio. Urenda ngiri ndate kana ngurihire gathabari kau ezo. Ndehera gathabari kau ezo maita igana rimwe times 19 tako ndehera gathabari kau ndoke rucio. Akane murothi ni ucoke kaba murothi ucio ucoke mutito ndore ndehera kaniti da trip kau. Ukarucio ngubange. Rucio thaa cigana na ndaingĩra kũu gwaku raivu. Ndarĩkanĩria haha. Nalo. Okorwo nĩ rũcio ngaingĩra ngauga atĩ guys nimefika as you can see. Twende na tap share the screen. Ũrenda gũthiĩ ku Cess. Ndiĩ ndona mũndũ ũngĩnjũria guo. Mombasa! Mbona Dubai? Eka bia Mombasa. Tena vipi? Ndio na passport. Dubai. We. Wapo. Ndikugete Dubai. Tire twale uriuru. Mombasa. Niguo nyone njira ya guthie Dubai. Sawa. Mombasa ukwenda guthie. Ngikara BNB. Nditindaga no ikou. Kuisha. Ona turagia nditindaga renu kou ni gwa. Mbona sasa? Mwana anyu monini. Ogo mukuru ateigua ngai. Ngataurira kou. Wera ngataurira kou. Mukuru na igua. Temo kada ni kwa doaro. Ndiretekera mane matwalere. Ndijari. Nare gira desirutira kagio-ine ngatirutira Mombasa. Next week but one. Next week but one week ngima. No problem. Wathi no. Murathi. Sasa sikapa mukawa. Murathi na uguko urenda BNB. Drathi nyoike drathi gwetawara ku. Kai. Maisha no maya. Mukuru ni aroria. Ugo mami ni aroria. Amitoria. Aroria pia. Mamita ndirira ni araigua Ndirigwa mundu gukumagario kore. Waigua ni arauga. Ni kumagario. Kenge ya jaira jaterera mukira muthungu ni ajatereire ko nduti mundu aranyumagaria. Kenge ajaira receive muthungu ni ajatereire mami ko ndukamake. Receive. Na ciana 13 receive. Ciana 13. Usione ko ciana 13. Au kama mwana ni zara 13 receive. Karoga herio yo ha. Karoga. Namgoka make. Ndigani twakwareire muno. Waje muthungu. Mamboka make ndakahangora ndahije. Ndoka make. Waje muthungu. Kwareria ngai muthungu. No kinya jeans. Ndakuria atiriri. Cess. Cess. Tatua no wahikio ni muthungu angiaragirie mami atia Bata mama muhe sai. Akamwe ndakarie. Mama amekira ndubiare umutiganirie hau. Aigwa ndakonyua ni hake. Nyua ti. Waigwa ndokonyua uma. Ukamwira wago ndokana make. Ndaga kunogie. Oh. Nyua ti. Mama ndakonyua. Ndikosi maraigwa nginya gikoyo makamaka. Nyua ti. Okaliga gethari ukamatigira hau na nyongo. Gethari dan ukathiaga ndukatiga kumariria ringi ukagira gethari
Gathie ndukamake. Mamu well done ndukamake. Icio ciana 13 ndokinya kira na muthungu ucio. Mamu no kinya jeji ya jeans. No ramenya nde muiru. No kinya nde at least kai kumudekera rubu. Jeji ya jeans. Titakaroga kuira. Never. Riu ati andu marauga mugathie na karuga. Karoga ndugathi ko misbehave mubaza. Karoga ndagathi ko misbehave. Emenyera TikTok. Akuya kanyatha tuthina ke mubaza ndakama. Otia hujia kakiria Nairobi. No otigothi na kiriu. Ngethie na kinyatha ni. Oyo agathi na sabu. Na kanjo ngakuhoyagire ngoma ciarahuka. Oyo otigothi na ke mubaza ndaiba bitugo kamitugo neno ndagathi basi. Akuya kanyatha. Uko na tena. Numuguthie na karuga kana aikare. Nyoko ndoko misbehave. Nego mukua. Aja ndako misbehave. Mami ni alega uthie wika. Kai mamu magai amakire magai. Mamu. Ila boy. Dia dira ilisoko ne modongo. Dokamake. Mama makire. Ne mami ureta nyina boy mawairi mugai. Kai wathuki. Aiga mukoro arauga ati utigo gacoke gwika saika kehana nayo. Mamu saika siaka tio. Mamu siaka tio. Mamu siaka ne akanida eyo tio. Mamu ne ma confuse. Saika le marugere abona mudo thia akanida ka saika dio. Dio dukama ke mamu. Tio tamaka nyetia ni ma confuse. No kutuba mamu amikaje. Idoke kwa dhahabu. No hore bomb. Ajuga tuguthi. Igua. To mute basi tulikiria. Ni mute mwana wewe. Adaka liodo. Ni akate ni athesha. Mute mwana si. Ni athie. Nyathi. Leure. Nakaruga. No karuga ta misbehave. No karuga no gikira kanyatha. Oya ni atigwo. Akokinya ndakwenda ni atigwo. Tondu yaso nginya na mafuta bichi. Bichi wewe na mafuta. Oya ile yagathi ni yana kanjo. O ndagathi mubatha uyu. Akoira ke no kujambithia. Tumutige. Oya menya ndiani. Ndekera tunyamutuko huthu. Kuko uri orugari. Agiro kumenya oguo. Abiko ndiani. Kukura mahamli ndokanoge mandathi ko mahamli ukauga go. Korwo wangumira tauni ri mubatha ndwakihura. Oyo ndironire nginya gwika video nake TikTok ni araguthinia. Arakethumbura riu nikio ndiraregania no horo uyu. Arakengia nama. Unaona we nithikara guthi ndukoparetaga. Ukaraguo na cooperate ko uyu. Ndamwira nitha tukaguthithia nitha. No next nake no nginya ndimugie. Eni ukaraguo huo na cooperate. Na cooperate ate. Okera kago mugie. Na nginya. Anya ni ndimuhunjia kago timuhunjia. Na horera muhunjia. Ai na ndwacoke kuga uguo no menya kanitha no aleftire. Wo musene. Ari oyu. Mukani kago. Timahu. Na mahunjia bitu tu. Eko wa muthoni. Haha. Kirehe ndimugeithie. Nyana mwana ugeithie karango. Karango ugaenda ukugeithia ndagikumata kugeithĩtie. Nginya geithie wa mso. Ai, she is your wife. I'm so look clear the line. Yeah. Okay. Anya no arihirwo mubatha mugathie nake. Cute ribai. Ukamekrie. Ngoje tekeria guthie. Kana mwira mamu nake okete ugedathi we. Ukamekrie. Ana mugathie na muthoni ndigo. Amuthoni agagikira kamithi. Nyagikira kamithi. We no misbehave kwaje we ndirenda we ugikira Kenyatha. At least dog mnamenya eyo wiki nikamenya mwire wakani ugakena utikuikara ngina nguo ndito nikwa urakora Wairimu ndio Diani Niacoka. Mam ne gwendete
Ai kana muno kenuke. Mam ne gwedete. Mam do at least do kejelam. Mom, I love you. Hawa muthoni. Niguo ko irimu. Amuthoni no yeto man. Ndake kira furana. Mukuru ni abia kura. Mukuru ni abia kura kara. Sekinya hau nikio giraga nigo ndaka mamu no auge rainisa. Ekrio soke harakane. Nikio ndirakira wa. Ari mundu rajira ate demo ni broko adumire gift. Guy, nyoko man broko akumira kwa nyago tuma muruthi. Wera direnda. Omwa broko arafu andomile arafu mo broko. Ai. Tutikane. Abogo moya gotomire. Nitumia niku nini nikutete. Uko geithie karango. Da brokiro nikira. Brokiro nikira. Irimu hena mundu haha watwita atiriri. Ati family ya guru kitambo mucokerie. Kafaithio te family ya guru. Ni anyu ni iriku. Good. Thank you so much. Yanyu ni iriku. Thank you. Kwanza nikioleka family ni ya guru. Dume family ni ya guru. Nikioleka na nigoteka mogoroki, nigoteka mogoroki otaithwe. Thank you. Utakuwa ngokora mogoroki otaithwe. Thank you so much. Dume haha. Adimo irimu. Uthie kuria haria honoku, aria matari agoroki. Thank you, Cess. Thank you. Kamura agoroki maketie. Karango geithia amuthoni. Wamso. Wega fiyo. Nimo wega fiyo. Muranyona tu live TikTok. Hey, asa no kire. Wamsa Nyala Nyala Titani gangster imo yi leko yi da go kire ni Yana moto. Yana moto mamsole. Asa no kete Titani gangster. Aya. Anyway, thank you. Karoga. Ugo twabangana. Mugina utuko maganda mwendete. Thank you so much. I love you too, bro. Asante sana. Asante. Ona nyinyi othe mugina utuko mwega. Nitumwendete muno. Na on behalf ya my mom. Ndimucokerie ngatho muno aria othe maratunyitirire hindi ya wa late brother Kagema, Ngai amurathime. In the name of Jesus. Reke mugeithio ni mutumia wakwa. Wazi. Oza. Yo nduke weke mbabies wito. Hi. Sasa. Kia mage togo mwana atia. Niko wega. Eni. Akeigua. Nikuhoyaga nikuinaga. Nie, atire nginyagia mimero ekora. Ane homa. Ndahurirwo niko turarira. Niko ndahurirwo ni heo ndirahingana. Ni na ikuru. Kwa mugunyi. Ugeithio. Hi. Ukwaje? Niko poa. Wana mimi niko poa. Sikuru. Niko Ndirona. Unajua sitaki kuongea sana cause by next week but wanaweza kuwa naenda Mombasa. So sitaki karibu call ya kushout. You know I'm going far. As you can see.
nafurahi, so ndo maana sitaki kuongea sana. Yeah. Yeah, I'm going far. Far.